tayo, at yuta nangini king katlo ng Domingo ning Kwaresma. Mitipon tamong ini batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod na Diyos. Kaniting Santa Misa, yabe talak yung panalangin tamo din kapag nasan ning balang metong kekatamo. Antimorin para king special intention ng Kenneth Mangila. Ganakantala naman din kaluguran tamong miyango na biye, lalong-lalo na rin. Luz Magos, Hemidio Lingad, Candelaria, Ramon Layog, Harvey Lacson, Francisco Makaspak, Marie Aure, Clarita Pantig, Fernando Arcilia, Jesus Coronel Sr., Jesus Coronel Jr., Rebecca Manuel, Ricardo Datu, at ding hanggang kaladuaking purgatorio, lalong-lalo na haretang alanang makaganaka karela. Puning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapan kinatayan sa Kristo lugod ning Dios, ating pamisan metong king banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kaantimorin. Kapatid si Siyantala rin kay katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Itamang ampo, magumpisal ko kin Dios sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatid, wali may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at may luwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Maria, Kapilanman Birhen, arin sa Blang Anghel, ang Panasanto, at kay kayo kapatid, panalangin niyo kaking Diyos sa ginutamo. King Diyos sa may payang tuto, pakadulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idara na katasan na kimpi lang angga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. O Diyos ning sablang pakalulo, igpaning sablang kayapan, ban kumayap na ring sugat, abo nga rin kay kaming kasalanan, at kaimutan, awsan mo keng magayuno, manalangin, at irake ka rin kapatid mi, ing sablang bagay mayap. Tatanggapan ming palpikasala kami, ing kasalanan mi, parating atsuwarapan mi. Potang masisira kelog, paulin ing kainan mi, bustan mong ingke kang pakalulo, katmana keng kapanaligan, at tayra na kami. Migsalita ya ing Diyos, at ilareti ringke ang amano. Ako, ing ginong kaya kong Diyos, amiluwal kaya kayo iba't Ehipto, nung no ka rin ko may alipan. Eko mi kakayaliwang Diyos, subali ka na ko. Eko gagawang larawan, para kay kayo. O nano pamang kawangis, ning nano mang atsukarimbanwa, ketiking yato,
O king danuman, o king atsu, king lalam ning yato. Eko duro ko karing idolo, o sasamba kareti. Uling ako, ing ginong kaya kong Diyos, Diyos yang mapangalulo. Parusan ko retang masama ka na ako, at pati na rin karelang kapalipi, ang gana ka rin karelang apu, at apu king tud. Dapat papakit ko ing lugod ko, karing libo-libong lahira, detang malugod ka na ako, at maminto karing kautusan ko. Eye gagamitan ing lagyo ko, king marawak kapag nasan. Uling ako, ing ginong kekong Diyos, parusan ke ing ninumang gagamit eusto, king lagyo ko. Igalang niya ingal daw pa'y nawa, at papagbanalan niya. Ating kong ana maaldo, para daptan niyo ing obrayo. Dapat, ing kapitong aldo, metong yang aldo nim pamagpay nawa, ang makatagulaling para kanako. Alam metong man, amalyaring magobra, king aldo iti. MOE kayo, nune pati na ring anak yu, at dingke kong alipan, dingke kong sese animal, o kaya ring taong dayuan, ang makipamalen kaya kayo. Kilob ning anamaldo, ako, ing ginong kaya kong Diyos, lelangan ke ing yato, ing banwa, ding dayat malat, at ing sabla-sablang at yukareti. Dapat, king kapitong aldo, pepay nawa ko. Iti ang sangkan nung bakit ako, ing gino, pepanuwanan ke ing aldo pay nawa, at gewa keng banal. Igalang niya itatayo at imayo, ban kung mabaing biyayo king labwad, ababye ko kaya kayo. Eko makamate ka parang tao, eko makipangalugod, eko manako, eko sasaksi king katutuan, laban king keno paman. Eye ang kaminan, ing balening kapara yung tao. Eye ang kaminan, ing asawa na, ring alipa na, ring baka na, ring ke ang asno, o nano pamang, bandina. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, atilo kaya karing amanong babyebe, alanganga. Ginoo, atilo keka ring amanong babyebye alang angga. Ing batas ning Ginoo ganapya, babiye ang bayang biye king tao. Apa niligan mo loring tuntunan ning Ginoo. Kabyas nan babyera, king taong alang balo. Ginoo, atilo keka ring amanong babyebye alang angga. Ding kautusan ning Ginoo matulid la. Nino man ing tutupad, tula ing kamtana. Ding utos ning Ginoo estula. Babiye lang sala, karing mata. Ginoo, atilo keka ring amanong babyebye alang angga. Karapat dapat ing gumalang mitmong takot king Ginoo. Sukat manatili iti kapilan man. Ding atol ning Ginoo pawalang katutuan. Alayang kakabiran nino man. Ginoo, atilo keka ring amanong babyebye alang angga. Malang may git king ginto. May git lang pibuburian king dalise ginto. Mas mayumula kesa king ngayunuyat. May gitla kanyaman king pulot panilan.
Gino atilo keka ring amanong babyebye alang angga. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Malaing nga duwan daring Hudyo at kabiasnan, ing panuntunan daring Griego. Dapot, kami, ipanaral miya, Kristo, ami pako king krus. Aral amakatakid karing Hudyo at kamangmangan para karing pagano. Dapot para karetang inawas ning Diyos, Hudyo laman o pagano. Iting aral ya Kristo, ing upaya at kabiasnan ning Diyos. Uling ing balamo kamangmanga ning Diyos, maygit king kabiasnan ding tao. At ing balamo kay naning Diyos, sika na maygit king sablang sikanan ding tao. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Yung ginamanatili kaya kayo, At keka antimorin. pamipasya kay maya pabalita, agpangkang Juan. Ligaya keka o Ginoo. Malapit na mo ing Paskwa ring Hudyo, inya hi Jesus, mentaya Jerusalem. Disnano king templo ring magtindang baka, tupa at patipati. Ading maglibe kwalta akarin pakaluklok. Ginawayang pamarug alubid at tinabinongan king templo ring magtinda, pati na ring tupa at baka. Pinyambulat no ring kwalta ring maglibe sa lapi at pedmagno ring karelang lamesa. Nga ng Jesus, karing magtindang patipati, ilakoyo ketiren, iagagawan palengki, ing balenang igpako, ading kayang alagad, aga nakara, ing sasabianing kasulatan, ing pamagmalasakit ko king balemo, balamo aping mikakaluko king puso ko. Uli ni taring Hudyo kitang dakeya. Nanong tandang pagmumulalan ing apakit mo ke kami. Kingatin kang matulid, daptan mo yan. May kibat siya i Jesus. Lasa kanya iting templo at kilob ning atlungaldo italakad keng pasibayo. Di Hudyo nga rakaya, may kawayo iting templo
kilob da ring 46 abanwa, at ikay talakad me, kilob na mo ning atlong aldo, dapat ting templo nga manuana, iyapin ning kayang katawan. Inyang sinublineng mebye, aga nakara ding kayang alagad, king sinabi na iti, at meniwalala king kasulatan, at karingamanong sinabi ng Jesus. Kanitang Jesus at yu Jerusalem, king fiesta ng Paskwa, dakalang tao ring meniwala kaya, inyang ikide ring tanda, o ikido ring tanda, pagmumulalan, depat na. Makanyan man, emigtiwala, Jesus karela, uling balo nung balo, ring sablang tao, na kailangan pa, ing damdaman na karing aliwa, ing tungkol karing tao, uling ya mismo, balo na, nung nano ingatyo, king pusura. Mayap ng balita ng kakatang kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. Mr. Nail daw ining metong nga pari, kasabi na yung metong karing kayang leaders, kitna na yung ana, o bala mo nga na, apansingan ko, ko ata sisimbay ko yung may papamilya. No? Yung iba na ng metong karing leaders, ayaw mo nga na, sisimba kami nga na. O, tiro ko wakakit kayong pisang banana. Kasi mo nga na, api kaya rin may kaming pamilya, Patse Domingo, family day me. Anya, sisimba kami nga na, king shopping mall. Uling ating misa ka rin, banta dire-diretso na, nga na. Kaya benanitang kay baning misa, mag-enjoy na kayo ka rin, nung nano man nga enjoy me. Besine, mga, etc. Misa kero ko yung pare, narugo na yung pare. Misa na yaldo, pansingano rin yung sisimba, no? Ating paka-shorts, ating paka-jogging pants, ating paka-Celtics na itong uniforme rin basketball. Akot na nining makasulod jogging, pag-jogging. At nga nakapinang mo si simba ka nga na maka-jogging pants ka nakapamuka nga na kapawas. Ayaw mo nga na kasi nga na ba kung makayari man, mag-jogging na ako pa nga na. Tiyempong ko nga na po tang magmisa at yun na ako nga na king pisamban. So, diretso na mo nga na. Diretso na mo. Makanya na. Kaya nga na ning sindo na ning joggering pisasabihan na, bakit mo nga na? Kailangan pawari nga na ing dress code nga na king pisamban. Wari importante sinimba ka. Wari importante sinimba ka. Malalabay, makalabay, ara ko yun yung pare may nga siyaki. No? Bisa na yaldo may paintagon. Yapin ng Ebanghelyo, may basa ngayon ng Ebanghelyo. Katlong Domingo na ng Quaresma. Kaga nakana nga ng pare, ining pisasabihan na ini at nga na. Balayo nga na, siguro nga na, nung ngeniya mabiya Jesus, na gawa na king Ebanghelyo nga na. Pamalas basa nakatamo, tsaka nakatamo panabi. Balayo, bakit? Nakasing milyari kaya katamo nga na, nung apansingan nyo. Deng shopping mall, o gawa yung pisamban na. Ating pisamban, gawa yung shopping mall. Kasi, mas pewala ganda, itang katuwaan da, ng Domingo, niya dadaretso laking shopping mall. O dakal-dakal kabang mong sisimbala reta, igisipan da nung nanong saluanda, nung nanong alpsalanda, o nung nanong kayang gawanda katangal do nga ita. Alaman kayang pusura, yung karelang pamanyim ba? No? Hindi naman aliwa, tulapin sa akin pisamban. O na yung nanong susulod da. Itang susulod kayong
king mall, ana ng maka-jogging pants, anang maka-shorts, anang nung nanunanong susulod ng, makayakma king kapanyamban. At nga na pa ning pari, at nga nang sinabi ka na ako misan nga na, kailangan lapakan na yung dress code, no? O ba't mo na maghimalang tapa mong nung dapat tamang isulod, no? King pamanyimba, importante nga na, wari, sisimba ka, mga di ka, yung importante ito. Nga na ning pari kanita, wari nga na king eskwela, niya mag-aral kayo, bakong mabiyasa. Ali, niya mag-aral ka, bakong mabiyasa, king eskwela. Pero require na ning eskwelahan, yung uniforme na rin mag-aral. Ang po rin tuturo. Require na. Yan ang mga opisina nga na. Akit sa keng opisina. Yung opisina nga na. Yung importante ka rin. Itang efficiency na ning kang gagawan. No? Itang magaling ka keng gagawan. Yung importante, tali nga na. Agawa mo yung gagawan. Pero mag-require na mga uniforme. Kayang bangko, kareng nung nano rin opisinang ating lang uniforme. No? Patang makipag-date kayo nga na. Yung importante, patang mag-date kayo, yan pinitang atsuka. At atsuka kayong oras, bayangin mo yung ka-date mo. Yung importante ito. Pero naman, patang makipag-date ka nga na, baka piblas mo pa. Ito bang talagang presentable ka, bayang ma-impress yung ka-date mo. O din nga na, hindi ng talang importansya kaya katamong pamimalan. Bakit ang pamanyimba didisregarda mo? Bakit king pamanyimba kaya tamo papansinan? No? Diyan nalo pang sinulod mo. Bala mo, yung makanyan kay importante yung apong Ginoo king biyeta mo. Yung makanyan na kaulaga yung gagawan tamo king pisamban. Anyapin, ang buski makanano na mo, may bablas tamo. May bablas tamo. Anyapin, siguro nga na, nung yan iya datang yung Ginoo, pamalasbasa na katamo mo naman at panabi king pisamban. Uling alata mong kagalangan kining kay katamong gagawan. Aga nakakitang kwento ng late Cardinal Santos, no? Ating meto nga kanitang panahon na ita, sandalang disco house, no? Ating meto nga disco house, no? Seli nining meto nga makwalta. O nang may paintago nitang lugar ita, may propose diyang para maging parokya. O nang halalang lugar na pisambad. Ining makwalta ngayon, uling very religious ya. Dinonate ni. Ining lugar na ngayon, ining disco house na. Napepalasak na yung disco house. Pepagawa na yung pisamban. Nga nang may mayroong cardinal sin. Ito nga na, ang magandang kasaysayan sa buhay natin bilang sumasampalataya. Ang disco ay naging Diyos ko. Ang disco ay naging Diyos ko. Well, anyway, patang isipan tamo, nanong talagang kemwa ng Yesus kay ng Ebanghelyang may basa? Nanong talagang kemwa na? Uling baloyo, kitang panahon na ito, ing Paskwa, panahon ng Paskwa, no? The feast, pining feast day na ng Paschal mystery, no? Pining pagmasusyan na ing pangligtas na ning Israel king pangayalipan king Ehipto inyang kapamilatan ng Moses dineliver ne ing Israel from the slavery in Egypt. Yapin yan ing pagmasusyan da. Metong yang maragul kapag masusyan kitang panahon na ita, no? Malilyari ini misan pabanwa. Anong no ding sablang Israelita ang yang no ka rin la palugal menibatan. Muntalangan king Jerusalem ban pagmasusyan de iting fiesta. At king pamagmasusira mag-offer lang miyayaliwa. Baka, tupa,
pati-pati, ang popang pera. Ang popang pera. Anya actually, in templo, nung mista na kayo king Jerusalem, no? King Holila, no? Naman makanya na klaseng ilugal. Maragulya itang lugal, itang space na ning temple. Anong no atin yang lugal api panalanginan, at talagang atin yang lugal api pagtindan. Atin yang lugal api pagtindan. Magtintang baka, tupa, pati-pati, itang i-offer da king templo, patse fiesta na ning Paskwa. Uli nga piniteng fiestang karagulan, anong no, ding sablang tao, mag-offer la. Burnt offering. No? Tanda na ning karelang pamibayo king kasunduan. Inya kasing Moses, i-deliver niya, no? King Israel from the slavery in Egypt, no? Atin lang kasunduan, I will be your God and you will be my people if you will obey my commandments. Yapining kasunduan data. Ning Israel, ang pong Yahweh, apeni muna ng Moses. Actually, ining kasunduan na ini, milyari na katapang minunang panahon. But this time, bala mo maging official ya. No? At kanita no pepadala ding kautusan. Nung pamintuan nyo rin ng kautusan, I will be your God, I will protect you, I will care for you, I will provide what you need and everything. And you will be my people. You will be my people. If you will obey my commandments. So, yapin niya ng kasunduan. Yapin niya ng re-renewda every year. At bilang tanda ng kasunduan na ngayon, no, mag-offer lang offerings, burnt offering. Baka, tupa, pati-pati, ang popang cash. Okay? So, normal ito. Bakit dapat lang magtinda? Kasi minibatlapaking mara yung lugal. Ha? Mara yung lugal. Pidala-dala der guwaring baka. Ala naman kita mo yun ng panahon, no? Ala naman talagang transportation. Masyadong mabayad para karela. So, normal. But then, bakit may mga Yesus ngayon normal pala ita? Apining kemuha ng Yesus ini. Munang dili, apining kemuha na, apinitang dening later on, ing milyari, gawarang komersyo, ding manibala king templo. Ha? Pamisalidala, dening burnt of dening offering serene, dening animal serene for offerings, exorbitant prices. Nung alaganing baka dinalan, gawan ding adwang dalan. Nung alaganing tupa, 50 gagawan ding dinalan, and so on and so forth. No? Pindagdaganda. Ngayon, detang coins sa dapat dang i-offer, potang king offering, na sasaluan mo la. Ka pwedeng mag-offer king sarili mong perang, gamit kailing king bulsa mo. Sali ka, karetang offering. Ngayon, nung i-offer mo, 50 pesos siya, itang alaganan, itang coin sa saluan mo, dinalan niyang pesos. Dinalan niya. So, there is so much injustice, abuse, lalong-lalo na karening pakakalulong Israelita. Anyayang kemuan ng Yesus ita. Gawa yung marketplace. Pegtubandong mga ragul, dening tawrugong menibatpaking mara yung lugal, minta ka rin, ban magdawon offering. So, yapining mo muna ng dahilan, at may mga Yesus. Iting kadwang dahilan ti kaninin. So, okay, na mag-offer la, burnt offering. Ing milyari, ing maging sentro na ning kapanyamban, iyapin ding offering. Iyapin ding offering. Anyapin, ing karelang pamanyamba, lubas yaking lugod at katapatan. They no longer care about the commandments of God. Alanong pakialam ka rin kautusan na ng Ginoo. Alalang pakialam ka rin kaparad ng tao. And they keep abusing people, regardless nung nanulaman. And then they will go para i-celebrate the ining offering. Napin ni Jesus, misa na yaldo na nung sinabi na, nung anang pupunta ka king altar, ban magdawon ka, aga na kamo nga na, ingating tawong muake ka, o pikamuanan mo,
Lakwan mo itang offering mo, king altar, at munta ka pa mo kitang tawong pikamuanan mo. Makipagkasundo ka pa kaya, bayo mo idawan itang kekang offering nung nanuman ita. No? So yapin yan yung meging kulang. No? Yapin yung pikamuanan ng dahilan pa yan, Jesus. No? Inyangikit ng ingkariing sentro na, ng karelang kapanyamban, ang gaya mo, karing burnt offering. Pero ing mismong biera, apeke kasundura king Diyos, kapamilatan na ning katapatan da karing kayang kautusan, aramang pakialaman. Alalang pakialam karing kaparadang tao. Alalang lugod karing kaparadang tao. Anya pin, ing offering da, lubas siya king lugod at katapatan karing kautusana ning Ginoo. Yapin niya ning kemuana, Jesus. Nung bakit penabi na larening taong din Huling yung karelang kapanyamban, alang kabaldugan. Yung karelang kapanyamban, alang kabaldugan. Kung kailangan yung keko nga ng burnt offering, yung kailangan ko, yapin yung serbisyo yu, karing pakakalulo. Yapin yan yung kailangan kong offering yu. Nga ng Yahweh, nga na ng Diyos. Uli napin ning antikaniting mga palyari. At yung malilyaring yan yung panahon na ito. Yan nung yan yung datang Yesus. Sigurado pikamuha na nakatamo. Uli dakal kaya katamo, balayo na nung pikamasakit kaya katamo. Ngene. Talam ang balo rin ang pulong utos. Nang mga salko, mag-interview kung kakasal, nung dinalan la, retang in-interview kung kakasal, pasalamat ka nung karetang 5, balo do rin ang pulong utos. Pasalamat ka nung balo dala rin common prayers. Pasalamat ko nung balo ding sasalpantaya. Detang karing dinalan na in-interview ko. No exaggeration. No exaggeration. Karing dinalan na interview ko, pasalamat ka nung detang 5. Pasalamat kang maragul nung detang 10. Balo dala rin ang pulong utos. Tabalo take kayo. Ngayon nga iti. Di kayong talagang sinimbang nga iti. Balo yung kaya rin ang pulong utos. Yapin yung kasunduan. Yapin yan yung re-renew. Tama yapin. Jesus inyang gawa na yung antikaniting bagay, penabinala. Nanong sinabi na rin Hudyo. Nanong nga ng karapatan mo, gawa ng antikaniting bagay. Nanong gawan mong bagay makapagmulala. Ban kanita patunayan mo, atin kang karapatan kining depat mo nga iti. Nanong sinabi ng Jesus, lasa kanya iting templo, at katlungaldo, italakad kayong pasibayo. May siyak la rin tao. Nanong ara? Lasakan mi iting templo, katlungaldo, italakad mi ang pasibayo. Talakad mi iting templo for 46 years miyang tatalakad. Ngayon 3 days talakad niya. O nanging dalirayan, niya pinitang ingamanwan ng Jesus, niya pining sarili na. Niya pining sarili na. Bala mo sinabi na, I will make a replacement of this offering na king malapit a panahon. Niya piniting gewana. No longer burnt offering na ning baka, ning tupa, ning animales, o na ano pa man ning yoferda, kas or what, aliwanay ning offering yun ing offering yun, yapinaya ako mismo. Yapinaya ako. Ako ning maging bayong templo. Ako ing bayong altar. At ako mismo ing maging bayong offering yun. Aliwan na rin ing bagay nga reti. Uling baka, tupa, ano naman kailangan ng Diyos? These are all symbolic. Ipa mag-offer na dening baka, tupa, animales, whatever, these are simply symbolic. Simbolula mo ning pamibayo king kasunduan ng Israel ang po Yahweh. They are all symbolic. Uling in Diyos sila naman kailangan. Na kailangan ng baka, tupa, naman mamangan. Ano kailangan din Yet, tatanggapan na lang as offerings, as a symbol of their renewal, of their fidelity to His commandments. Katapatan da, karing kayang kautusan, tanda na ning pamikasundura, I will be your God, and you will be my people.
Piniting kabaldugana. Anyapin, inyang sinabi ng Yesus ini, aga nakara, di nga lagad na. Ingamanwan ng Yesus, pining sarili na, ingidawo na, alang-alang king kaligtasan o king pangayat bus ning kasalanan ding sablang tao. No longer simply the Israelites. No na ing mabilo galelangan, yan ang atbusan ng Yesus, king mismong dayana, king mismong biyena. King mismong biyena. And you know, yung gagawan tamo supposed to be, king balang misang pagmasusyan tamo. Yung katang pamanyimba is a renewal of our covenant that is done in Christ and with Christ and through Christ. Kristo. Ninuman yung magkasanmetong kang Kristo, no? Ninuman yung tanggap kaya, may kabiyayang alanganga. In kasunduan ngayon at kang Kristo. At in katamong tanda ng kasunduan, yapin mismo'y Kristo. Yung katamong dadawan, dadawan tayo ing sarili tamo, king Gino, king Diyos, kapamilataning pamakisan metong tamo, king pamagdawo ng Yesus. Jesus misan niya mete, misan niya migdawon, because His offering is a perfect offering. The offerings of Jesus is a perfect offering to His Father. It's a perfect offering. Itamo yung offering tamo, it is not perfect. Because of our weaknesses, because of our sinfulness, huling tao tang makasalanan. Yung kaya katang pamagdawon ay perfect. We have to renew it. At kaya katamong yaning renewal tamo, ay pining Sunday. Sunday. No? Supposed to be, yung Sunday ay ni, katumbas niya ditang 7th day ning minunang talasamba. Ay pining 7th day, Saturday. On the 7th day, pepaynawa yung Diyos. Yung 7th day, may talagaya para kang Yahweh. Dapat maging Sunday. Bakit Sunday? Because it's a new covenant. Anya ausan tayang New Testament. Bayong kasunduan. Yung bayong kasunduan, merapat siya. King pamagdawan ng Yesus, king kayang sarili, ameganap kapamilatana ning kayang pamanyubling miye. Sinubliyang mebiye Yesus, king Aldo Domingo. Anyapin itamo mabibiye, king bayong kasunduan kang Kristo, huling meganap ing kayang ing sablang pamagdawan na, inyang sinubliyang mebiye, which was Sunday. Anyapin ing Domingo, yang meging aldona ning ginung kay katang pagmasusyan. Yang kay katang pagmasusyan. Aldo Domingo, Aldo ning gino. Wherein every Sunday, we make a renewal of our covenant with God through Jesus. Nyaking balang Domingo, magdawon tamo. Dadawon tayo in kay katang sarili. Pakisan metong tayo king pamagdawon ng Kristo king Kalbaryo. Pakisan metong tayo in kay katamong pamagdawon. Anyapin, nung magdawon ka, basta kabud na magdawon. Andyang Jesus, bay na dinawon in kayang sarili, nanong gawa na. Pepatunayan na ing lugod na kangigpana. Meging tapat siya, karing kawutusan ng igpana. King kaburyan ng igpana. Kulang namo ay matudtod, kulang namo ay mangan, para sopa nala, para paramdam na ing pakalulo at lugod na, karing sablang masakit, karing sablang mangailangan. Penaral na ing maya pabalita, bistaman pamasibasan dane, pikasaman dane, sinigi na pamurin, ang ganyang miras itang panawon, na idawo na ing biyena, uli ning lugod na't katapatan king kaburyan ng igpana. Anya pinita mo, ngining panahon na iti. Ingkaya katang pamagdawon, sa pating kabuntana mo sinimba, bigdawon nung magkanong binyeta mo. That is not really that important. Ang importante, na nung depatanta mo, kilubna ning paruminggo, ban mo niya patuto, king lugod tamo king Ginoo. Kalu kapamilatana, ning depatantang mayap, kilub na ning parminggo, akya katamong idawon king Ginoo. Anyapin,
nung kilob na ning paruminggo, alakang depata na mayap. On the other hand, di napat kapang marok, alakang matulid simba. Alakang matulid simba. Nung alakang depatan, amayap, kilob na ning paruminggo, alang merito ing pamanyimba mo. Kalupada, ing pikamuanan ng Yesus. Kabunala sisimba as rituals. But it is not reflected in their hearts, in their lives, in their everyday life. E mag-reflect itang karelang kapanyamban king karelang mismong pamibiyebye. Uling alalang depa tanamayap. Alalang tepa siya galugod karing kaparang tao. They have no reason to make any offering, and it will not be acceptable. Ing nanumang offering da, uling alayang lubas siya king lugod at katapatan ing karelang offering. Makanyan mo naman kay katam. Anya pin ita mo mismo, panamdaman tamo. Pati sisimba tamo just for the sake of sisimba. Or just for the sake of sisimba. Na? Alatang pakialam ka rin kaparatang tao. Ha? Ing masakit pa, may manasakit tamong kaparang tao. Ha? Kilob na ning paruminggo. At tamo may kipagkasunduan kitang penasakit ng tao. Kay ba't simba ka? Mag-offer ka? Hanggang magkano yung pang in-offer mo? It is not an acceptable offering. It has no life. Lubas siya king lugod at katapatan. In kang offering, it will not be acceptable before God. Huling alayang laman king biye. In kang offering. At ikaw mismo panamdaman mo. Ha? Huling kabud na ka makipag-ritual. Nya, ba't na kahit tatamad ka si simba? Lala kang ganang simba. Precisely lala kang ganang simba. Walang ala namang meriting pamanyimba mo. E mo panamdaman itang grasyang karapat dapat mo sanang tanggapan because you are not worthy. You are not worthy of that offering, of your celebration. Kabunya mo ritual. Kabunya ritual, alayang laman. Huling may pigsa dyan. Imagine, munta ka king mall, para simba. Imagine, mag-jogging ka pa. Bala mo extra niya mo yung pamanyimba mo. It is not really that important. May manpig sa dyan. Kabun na ka, dire-diretso king pisamba na lakamang, may manpig sa dyan, kaman rugumigunam, agyan pakapakanano mo, kasan mo, mitawli ka pa. Kay ba't mong mitawli mo muna ka pang mama ko? Mamalagwa ka pang mako. Intindihan nyo ko yung bini ko sabihan. Sana intindihan nyo. Sayang kikatang gagawan. Alang merito. Alang merito. Nung etamo pagsadyan niya masamas, yung kikatamong kapanyamban. It is a renewal of our covenant with God through Jesus. Niya pin potang nung pagramdaman niya ing banala, ing misa, no? At niya may itong portion, kay ba natang makabang panalangin na ning pare, kay ba't nga na, kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tuto, kagum ning banal Espiritu, kaya kaisablang ligaya. So, we pray, we offer everything through Christ. Kapamilatan ng Kristo. Anyay Kristo, wari yang kaya katamong kaya bin kaya katang pamagdawon. May papabanalan yung kaya katang gagawan, kilob na ning parminggo. Nung nanuman itang depat ang tamong kilob ning parminggong, may papabanalan ita, kapamilatan ng pamagdawon tamo, king bandalamisa, king balang Domingo. Nyapin, Igaldo Domingong pamanyimba, it is an obligation. It is a renewal of our covenant. Itang kaya katang aldoldo pamanyimba, it's our devotion. Itong yamong devotion. Devotion niya ita. Pamagdevotion tamo. Pero itang Sunday, it is a renewal of our covenant with God. Ang mararapat, king pamagdawan, king misa, kapamilatan ng Kristo. Makanya niya kawulaga ing banal misa.
makanya niya kata sa dangalan ing banal a mesa. It is a renewal of our kasunduan with God through Christ. Nyapin, sana pawulagan tayo. At meto nga mawulagang dapat tamong gampanan. Papa, pwede ba? Pwede ba? Pakibalban niyo rugude nga pulong utos. Isang kay dining kakasal po ang papangumpisalan ko la. Era mambalong isisimba kasalanan. Era mambalo, dining alubang pabinyag, ela kasal. For so many years, ela kasal. Ay, balong mabibiya kayo king pamikasala nga ako. Miyabiya kayo ng eko kasal. Halimi po. Why? Because they do not know the commandments. Nanong irenyura. Nung irang mambalo rin kawutusan. Nanong gagawan nyo, Kenny? Nung iyang manbalo rin kawutusan na ng Ginoo. Nanong babayo yun, nanong rerenyo yun, nanong kasunduan na tengwanan nyo, iyang manbalo rin kawutusan na ng apong Ginoo. I will be your God, you will be my people, if you obey my commandments. Ako yung maging Diyos yu, ikayo yung maging balayan ko, nung maging tapat kayong tutupad karing kakong kawutusan. E talaman balo rin kayang kawutusan. Nanong ibayo tamo king kapanyamban. Anya pinamatamad na si Simba. Because you do not understand. E tamo balo. At e tamo pagpursigyan, pakibaluan. It is our duty, our responsibility. Pakibaluan tayo yung kasalpantayan ng tamo. Nung interesado tamon talaga, king Ginoo. Ya, pwede ba? E tano rin gumakibiro, king Ginoo. Pakibarman mo na nga gana-gana, liba yung nga pong Ginoo. Pwede ba mag-serious na mong bagya? King kaya katang kasalpantayanan? Ban may katunay pa magbayo, king biyeta mo? May tutangan pa magbayo, kapayapan, lugod, etc., etc. E tamo man naintindihan nung naning paralan. Pwede ba this time, piningadwa na kaya katamo ng Ginoo? Pining 3 Domingo ng Kwaresma. Ang katana katamong suriyan ng kaya katamong bilang talasalpantayan. Suriyan tamo, miyamasamas, pakibaluan tamo yung kabaldugan na niti. At pagkapilitan tamong gampanan, kimit mong katapatan, para kaya katamo mo naman iti. Datanging panahon makirap taking apong Ginoo. Nanong lupang yarap ta kaya. Nanong lupang yarap ta kaya. Italamang balo rin kawutusan. Italamang pigpursigyan. Itayaman maging maulag kaking biyeta mo. Yang iningal do nga iti, agkatana-katana yung Ginoo. Yung mismong managkat kay katamo. To make this real renewal of our kasunduan kaya. The best thing we could do, pinitang pakibaluan tala, din kayang kawutusan. Diti mo man, maging bunga nala, ning malildo nga iti. Itang balo tala. Maging aware tamo karing kayang kawutusan. Ini mo man maragulyang bagay bunga. At sana, pagkapilitan tala, ban maging makabaldugan yung kaya katamong kapanyamban. Ban medinan katuparan, itang kaya katang kasunduan. Ako yung maging Diyos yu, ikayong maging balayan ko, nung maging tapat kayong tutupad, karing kakong kautusan. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tamo po. Kita mo nga po. Sa salpantaya ko, king meto nga Diyos, ipang lubos mayupaya, may ngawa king banwa ang poniyato.
Kinsa lang maiakit, at kay mayayakit, at imeto nga Ginoong Yesu Yesu Kristo, Kristo, anak anak ng bugtong ng Diyos, ika'y tingig pa, kayo kapinsabla. Diyos, iba't king Diyos, sala, iba't king sala. Diyos sa totoo, iba't king Diyos sa totoo. Iba't enegawa, kaya kung king Panga-Diyos, ningig pa, aking kapamilatana, may may gawa, gawaing sabla. Ingulit ang tao, at paulining pangakabusta. Inibaya, iba't banwa, at ikatawan niyang tao, dalang ng banal na Espiritu. King Birhen Maria, at niyari ang tao. Di pa ako naging krus, pagulita mo naman. Lalo mga bayang pansupilado, tinasaya, Medea at Mikutko. At sinuriyang Nebie, King Kadungaldo, agpangkingula ring kasulatan. At ninakit siya banwa, makaluklo, wananing pa. Sabayang datang lukmong ligaya, banukong karing mabie, ang ponme nga mate. Ading kayang kayarian, alang kapupusan. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, Ginu at pabiyebie. Ameni ba't kingig pa ang puan king anak? Akambeningig pa ang puaning anak. Miyagnan may sasamban ang puan may paligayan. Nanasbukya king kapamilatan ding propeta. Sasalpantaya ko king meto nga kapulungan, banal, katolika at apostolika. Papasyag ko king ating meto nga binyag, yung pangapatawad na rin kasalanan. At panayan ko ang pangasulirang mering mete, ating biedatang ngailangan ka. Amen. Manalangin ta king Ginoong Yesus, makibalo king atyo, king puso ning tao. At manalangin ta kaya king Espiritu at king katutuan. King balang panalangin, pakibata mo, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Potang ing tao, maninto niyang meto nga Diyos, a panaligan at panaligan, ipagkalob mong eya manakit aliwang Diyos, subali kingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo, bansamba, luguran at suywan, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Potang ing tao, maninto niyang meto nga kasalpantayanan, ban panaliwan, bustan mong akatab muna ka, Ginong Yesus, pakiramdaman na ing sasabihan mo, at tukyan ing daraptan mo, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Potang ing tao, maninto niyang metong akapanayan, akeyang apanaligan, bustan mong atuklasani ing amano, mong tumayid at munye sigla keyo, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Potang ing tao, maninto niyang tapat alugod, bustan mong atuklasana ka, Ginong Jesus, amabiye karing tao, karing karelang amano at dapat, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Potang ing tao, maninto niyang meto nga komunidad, bustan mong atuklasani ing Santa Iglesia, anting baleningig pa mo, anong nuno akatad mo, ringkeyang kapatad, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoong Yesus, maging malapit ka sa ka, at luguranda ka, emo kaniting Eucharistia, nuneking sablang dapat may at amano, uling kayong ginomi, manggaman kingalanganga. Amen.
Panalangin kayo kapatid, man kanakot kayo kayong taon, maging katanggap-tanggapi, arapaning Diyos, sipang mayupay ang totoo. Tanggapan sa ng ginuhiting daon, karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kakatam kasaplala, ni mabilog ng banal a kapulungan. Ginoo kapamilataning grasya na, niting sakripisyo, ikasa ng manyawad, kapatawaran, makasadya king mamatawad, king metong at metong. Itiyadwan mi king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginamanatili ake kayo, At kay ka antimurin, itas sila ring puso yo. makatasno king ginu, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan dakang parati at naman ka rin, o ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Iting mawala ng panahon ng grasya. Iya, ing regalo mo, king kang pamilya, ban makapagbayo kay pilubluban. Dirinan mo king sikanan, ban padalisayan, di kay kaming puso, ban asupil, di kay kaming ilig, at kapamilatanan iti, malaya kaming makasuyo keka. Tuturo making may biye-biye, kaniting lili pasayato, kabang ding puso may makayat nala, king mapupupo sayato. Ulinita kang bering sa blangkor ng anghel, karin banwa, darilot may kekang ligaya, dahil makebe alangtok ng babi kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Ikapining panaloig pa kan simuli sa blang kabanalan ulin itay panay kapumi. Idugtog may espiritu mantimayang titi pangambon karetang ayon may ban pabanalaan na lahat para kay kami gawa na lang katawan at daya ning ginoming Heso Kristo. At tatandanan may pakanitang benging may panganyayaya bayan ako sang loob dinawan ning biyana kin pamaylas at kamatayan kin maning tinape. Pero pasalamatan ako pirason At binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kuwanan niya iti kayungan at kananye, uring iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginu ko at Diyos ko, Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinuha na yung kalis. Pasibayin pa pasalamat kaya ka. Binyene ka rin kayang disipulo at nga na. Kunan niya iti kayo nga na at minom kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya. Indaya ng bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao. Para king kapatawaran da rin kasalanan. Dapta niya iti king kapigaganakan kanako. daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan.
Nyangin ang kaganakan mi, ang bapamakalulangig pa yung kamatan at pangasabli ng mebi. Darawan may yaki kay ting tinapin ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakad, harapan mo at sumuyo keka. Di kami kansanang may sulusulok yung katawan at dahil ng Kristo. Ipunan na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan me, oig pa yung banala kapulungan mo, ang makalaganap kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa akin lugod, kambi na Francisco, kay kaming Papa, Florentino, kay kaming Arzobispo, Laudamira, kay kaming Kasaw Papari, ding sablang Obispo, Pari Diakono, at di sablang susuyo, kay banala kapulungan mo. Gana kamula naman din kapatad ming minunanang pepaynawa, kimpi kong kapanayan ng pangasabling mebie. Idala mo la di sablang mayang unabi, kayong pakalulo mo, kitang masalang arapan mo, pakaluluan mo kengan. Gaban makingan, karapat dapo, magamit kayong bilang angga, ban kambiyanin mo na Virgen Maria, doon ng Diyos, kambiyan ang San Jose, ng esposo na, kambiyanin mo na Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan, at kambiyanin sablang banal, may bibi, kalugod-lugod kaya king kaya kabaning panawon, apuriyan at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. Yung kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos pang mayipayang tuto, kagamning banalay Espiritu, kaya kasablang dangalan at ligaya, manggaman, kingalangang ka. Ngayon mo na lang yung time ng kapandaligan at lugod, kaya ngig pa ka rin amanong tiro na kaya katama na yung Ginoo. Kapos ba kami ganugin sa Blang Marok, malagod mo pagkalabing kapayapan kim panabon mi. Baling ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamandalipan ng kasalanan. At may kabis kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Uling kay kayong kayarian, ing kayo payan, at ing ligaya, manggaman king alanganga. O kinaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo. Kapayapan ko, babiya ko kay kayo. Kamusta na babaligtan ni kay kaming kasalanan. Noon ay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banala kapulungan mo at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin kinamantabes sa kapilan man kay kayo. At kay ka antimorin. Yan pang tayong waganing kapayapan kay metong at metong.
Di Kristo yung kodero ng Diyos, yung milalukay yung kasalanan ng yaton, wala ring mayawos, kingapunan ng kordero. Ganay ko dapat papalaos keka, dapat kay kengkas mga mano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atyuka kini, at pagkasanbet ng kayang lubusan ng sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Yaing gabi, karing-tenging daralanan mi, Diyos ke kami, kasalpantayanan, banten mo kami, antingal doneng bengi, kikiyak ka, karing mapapalyari, panandam mo, mikukot-kot na ka, masakit maning piling, paano ko ingginuwe na katabili, tingkating sana. Sala mo tintang na manalig ka, hindi luwas na ganak ka. Yaing pagmulaling sala, karing taong dalumdum yaing biyera, tingkating sala. Manalangin tamo. Ginawa king pamakira kami kaniting sakramento, tagapan minsan na ingkapatawaran mo at mitipon king yabe-yabe, king pamisan metong at kapayapan,
Itiadwan making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po ngeni ing oratio imperata laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit no at may kamate no karing dakal ataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo, rin taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo lo, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawan na, kumayop na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipanig apumi keko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Esokristong anak mo, pamabibye ampon mag-ari kambe mo, king kametongan ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emosana pisawili ingaklis mikeko, king pamangailangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. at keka ang temurin. Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginong Diyos, ingig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Lumay kayo king kapayapan, kaniting misay bayo taming kasunduan king Ginoo, kapamilatan ng katapatan tamong tutupad, karing kayang kautusan. Salamat king Diyos.